Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aliana Elvara. Nama Ana Putri Muslimah. Ismi Cut Alisa Maharani. We are from class 2E. Want to introduce you about our class name, Autumn Season. Musim gugur. Syahrun. The reason that we choose autumn season for our class is very simple. At first, we are seeing a tree that has been cut down over there, and we're seeing the leaves is flying around, and it's look very beautiful. I think there is nobody choose that theme, so we choose it first. And fun fact, in Japan, they're gonna switch the weather to autumn season at mid-September, October, and November months. And we realized that we are in October month, so we choose autumn season for our class. Right there, we can see a cave, and this is inspired by a cave that popular in Japan. They have a beautiful view, and usually people will come there at autumn weather because they have a nice view and pretty view too. So we switch our class to a beautiful cafe, so we can heal ourselves there and sitting down, and we can see all of this beautiful autumn view at our class 2E. Di atas sini kami tempelkan semua bakat kami yang kita tuh di sini tuh tunjukinnya tuh semua orang tuh punya bakat yang berbeda. Di sini kita bisa lihat ada yang bagus kaligrafinya, ada yang bagus menggambarnya, dan juga ada yang bagus sketsanya. Di sini kita mau tunjukin bahwa semua bakat orang tuh berbeda-beda, dan ketika digabungkan jadi satu tuh jadi sebuah karya yang indah. Over there, we can see a place that named Reading Corner. Reading is very important for us. Some people think that reading is not important and very boring, but actually we need to read a book. It's better we read minutes of book than we not even read it. There is Islamic book and the others book. And why there is a rainbow butterfly on an autumn class, it has a meaning that when we open the book, and it's like change our life into a full of knowledge, colorful. Di sini kami sebutnya tuh papan kenangan. Di sini look at here, lihatlah di sini. Kami tuh tempel semua kenangan dari pertama kami jumpa sampai semua kenangan, semua hal yang telah kami lakukan tuh kami foto, kami jadiin polaroid, karena kenangan tuh kalau misalnya cuma disimpan di HP, kadang-kadang feel-nya tuh juga bakal hilang. Jadi kita bawa polaroid supaya kita bisa kenang-kenangan nih dilihat di sini. Our coach, ini setiap member di kelas ini pasti buat satu-satu kata yang tuh suatu prinsip mereka. Jadi kalau misalnya mereka lagi down atau sad, mereka bisa lihat kata-kata yang menginspirasi supaya mereka bisa semangat lagi. Selanjutnya kami buat kaca. Kaca ini bergunanya tuh gunanya tuh untuk misalnya jilbab kita tuh bisa dirapiin di sini, pakaian kita bisa dirapiin di sini. Ini kami buat dengan tangan kami sendiri. Kami ambil bahan-bahan dari sekitar kami, kayak karton, kardus, tusuk lidi itu kami ubah nih jadi bahan yang bisa dipakai lagi. Terus kami tambahin buah peanut itu supaya masuk ke dalam tema kami. Juga sebelum kita bercermin, kita tuh lebih baik tuh kita baca doa, yaitu Allahumma kama hasanta khalqi fahassi khulqi. Hassin khuluqi. Right here is our magazine. It's very important for our class. It's used to our information. We can put who's not pay the cash money yet, so they're gonna write the name, so they're gonna remember to pay the money.
and also some pray that we can save it. Arabia? Saya mau dengar Arabia. Ya, langsung Arabia. هنا الشجرة لماذا نحن نصنع هذا؟ لأن نظرنا هناك شجرة التي جفاف. هنا الأوراق كثير جدا لونه أسمر لأن هذا تدخل إلى موضوعنا هو شهر. Musim. Dengan syahrun lah, faslul. Musim. Faslul hari. Fasl syita. Juga soalnya di jendela kami tempel beberapa daun. Itu juga untuk bisa mendukung pohon musim gugur dan berguguran. Sini kami tempel daun-daun seakan dia tuh berjatuhan. Juga kami di ventilasinya kami tempel beberapa bunga karena di musim gugur itu gak mungkin yang jatuhin itu cuma daun, pasti juga ada beberapa bunga. And over there is our birthday. It's actually for remind us about our friend's birthday. But actually there is a deep meaning here. It's mean like even autumn is fall down, we gonna fall together. And if we bloom out together, we gonna bloom together. And this girl is doing her favorite doing because autumn is identical with holiday. At holiday, we're gonna spend our time to do whatever we love and whatever we wanna do. And this girl is painting a tree that has autumn leaves. I think that's all from me. If there's mistake, we say sorry. Mungkin hanya ini saya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Yumkin hadza faqat minna wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang duduk di Dulu Ustaz. sendiri ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya apa nih? Temanya The Old Castle. Oke. 2 menit ya. Okay, only 5 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Al-Ustadz, alladzina yadkhuluna ila hadzal fasli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. في هذا الصباح المبارك نحن سنبين التي ما صنعنا وخطأنا من الأسبوع الماضي وهذا يكون أن نعلق أو نقول the old castle. لماذا نأخذ تلك السمة؟ لأن هذا الطوبة نقول قوية حتى نستطيع أن نثبت في هذا المكان في هذا الفصل المبارك. طيب، وفي هذه الجهة المباركة صنعنا أيضا الساعة التي كانت بشكل الغزال، وفي جانبها صنعنا أيضا kornul ghazal. Nah, kami mengambil tema dan juga bentuk jam sebagai rusa dan juga tanduk rusa karena rusa sendiri melambangkan persatuan dan juga melambangkan sosok yang elegan dan juga mampu menyelesaikan segala masalah dan menyelesaikan segala masalah yang dimilikinya dengan kemurnian hatinya.
And in this side also, we have made the dream tree that we instill and we fill it up by all of and 1,000 our dream inside the tree until this tree maybe the a good leaf and the big tree. وهلا أيضا نقول النفيذ العليم. لماذا؟ لأن هذا اسمنا كلنا وهذا فراشة. هذا فراشة بعد نحملنا إلى في كل البلاد كما مصر إنجليز وكذلك. وهذا أسرة هذا نقول السمة من الماء. هذا الماء إمن كان يقول هكذا الماء لو تثبت في مكانها فذلك قبيح ولو هي يجري ليس في مكانها فكذلك خير. وهذا يكون ركن اللغة. لماذا؟ هذا شكلي بالقلعة القديمة the old castle. قلعة القديمة. وهذا الفراشة العلم. Let's say the failure is the best of the success. Okay guys, maybe all this our presentation in front of you all. And for the last time, let's we give our motto. Okay, Class 4C, what is our motto? Let's reach the wonderful future. Yay!
warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa wabah? Hah? Angkat video berapa? Ahlan bikunna. Tengok dia, tengok dua. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelas 3F. Let's run word with us. Oke. Presentasi 3 menit. 3 menit tak boleh lebih.
First, we have motivation quotes. Our motivation quotes. And then this is point of way 1 to be. We have police, doctor, teacher, and chef, and others. And then we have wall magazine for put other information. Let's go into Japan. This is our Japan. We have put the flower, we put the big lamp and small house. So we made the accessories from natural. Even we present about the world, we were about the natural. And then this is our mapping success. If lost we watch. If lost which one from this idea to our library. This is our library for join the reading book. Many knowledge for a reading book. So for complete our study, we must pray before and after. Thank you. Sekarang saatnya kita terbang ke luar angkasa. Di bagian ini terdapat fakta-fakta menarik tentang tata surya, khususnya bumi. Di bawah terdapat planet-planet yang berada di tata surya, yaitu Merkurius, planet terkecil, Venus, bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si paling merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet terdingin, Neptunus planet terluar. Selesai dari dunia luar angkasa, saatnya kita pergi ke dunia. Di sini adalah dunia-dunia impian kami yang ingin kami pergi. Haza kama nara haza al-jadwalul lil harisa asalis F. Summa haza at-tarkibul faslah wa hadha al-kalimatu tasji wa hadha jawiratus suwar wa hadha al-misbahul halak nu'allikuha. Kelas.